Poštovani gledatelji, nalazimo se sa gospodinom Draženom Anzulovićem koji se prije nekoliko dana vratio iz Kine. Evo, za početak, pošto je intervju rađen povodom finala Kupa Krešimir Ćosić, kakvi su vaši dojmovi iz Zadra? Pa ovako, dojmovi su podijeljeni. S jedne strane, žao mi je što je atmosfera na finalu ovakva kakva je. Sigurno da Zadar igrao da bi možda bila i puna dvorana. Druga stvar, mislim da nismo gledali neku objektivnu košarku na visokom nivou. Najbolja utakmica po meni je do sad bila Zabok i Šibenik. Najkvalitetnija sigurno. I nadam se da će ovo finale, pogotovo drugo poluvreme, pokazati jednu bolju košarku nego što smo gledali do sada. Kako komentirate rezultat Zadra i ispadanje u polufinalu protiv Cibone? To je bila i prije početka utakmice 50-50 utakmica. Neizvjesno, Zadar definitivno nije igrao onako kako je igrao veći dio ove sezone. Imali su to opterećenje domaćeg terena, opterećenje objektivno pobjede jer igraju na svom terenu, nisu imali šuterski dan. Jednostavno Cibona je tu utakmicu bila znatno bolja i zasluženo dobila utakmicu. Prije nekoliko dana ste se vratili iz Kine, kakvi su vam dojmovi od tamo? Jeste li zadovoljni uvjetima, rezultatima? Rezultati, moj klub je imao najbolji rezultat u povijesti. A što se tiče dojmovi su podijeljeni jer to je jedan drugi način razmišljanja košarkaški od europskog načina razmišljanja. To je jedna košarka i jedan profesionalizam ovako na dosta drugačijem nivou nego što bi to trebalo biti kako ja to mislim i tako da je moralo biti puno tih kompromisa, puno nekakvih stvari, ali rezultat je to pokrio jer smo imali, najbolji rezultat do sada a ono zbog čega ideš u Kinu to je nešto manje sportski, a to je financijski uvjet i to sam zadovoljan, zato sam išao tamo. Veže li vas ugovori za narodnu sezonu ili je istekao? Ne, istekao je ugovor do kraja ove sezone, sad ćemo vidjeti šta tržište kaže. Biste li se voljeli vratiti u Kinu ili ćete tražiti angažman negdje u Hrvatskoj ili u Europi? Ja bi volio negdje raditi u Europi, a ako ne bude ništa, onda ćemo opet tražiti nešto u Kini. Eto, hvala vam puno. Molim.